SAD i Rusija razmenile su američku košarkašicu Brittany Griner, koja je bila u zatvoru u Rusiji, za ruskog trgovca oružjem Viktora Buta, koji je već 12 godina u američkom zatvoru. Razmena zatvorenika obavljena je na aerodromu u Abu Dhabiju. Brittany Griner, koja je 2 puta osvojila zlatne olimpijske medalje, 17. februara je na moskovskom aerodromu uhapšena zbog posjedovanja ulja kanabisa u prtljagu, koje je zabranjeno u Rusiji. Moskovski sud osudio je Grinerovu u avgustu na 9 godina zatvora. Američki predsjednik Joseph Biden na Twitteru je napisao da je razgovarao sa Brittany Griner, kao i da je košarkašica na putu kući. But je uhapšen 2008. godine u Bangkoku na Tajlandu, u tajnoj operaciji Američke agencije za borbu protiv krijumčarenja droge. Ruski trgovac oružjem Viktor But, poznat kao trgovac smrću, 2012. godine proglašen je krivim zbog optužbi da je hteo da proda puške i projektile terorističkoj grupi koja je nameravala da ih koristi za napad na američke snage. Osuđen je na 25 godina zatvora u SAD. Prema životu Viktora Buta snimljen je i film Gospodar rata sa Nicolasom Cageom u glavnoj ulozi. Predsjednik Međunarodnog komiteta za ljudska prava u Rusiji, Ivan Melinkov, rekao je da Viktor But trenutno leti za Rusiju i uskoro će sleteti u svoju domovinu, prenosi TASS. Prema podacima kojima raspolažem, But je zamenjen za košarkašicu Brittany Griner i sada je u letu za Rusiju. Uskoro će sleteti na rusko tlo, rekao je Melinkov. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD, John Bolton, prokomentarisao je zamenu. Prema njegovim rečima, odgovarajući razvoj događaja treba posmatrati kao kapitulaciju Amerike.